Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada seluruh dimawali dan segala urusan dan Allah taala. Kepada kami segala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah taala. Terkasih adil berbahagia segala Alhamdulillah, karena sebentar ini ada makanya lebih melor seperti ceramah dari buaya bahwa Ustaz Ismail Rasuki sebagai dari Kabupaten Wajo. Mudah-mudahan ceramah yang disampaikan Mas Allah Taala dapat memberi manfaat dan teman-teman jadi Alhamdulillah, walaupun sekarang ini ada persilakan kepada Bapak Ustaz Ismail Rasuki sebagai Ketua Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para panitia dan pengurus masjid yang saya hormati, ibu-ibu, para majelis ta'lim, bapak dan ibu, popo melebihkan seluruh jamaah salat maghrib, jamaah pengajian Mamuari pada kamanan lolongat de celino kueto pada ceng akhirat poliri pengalatan. Malam hari ini adalah malam yang pertama pengajian yang pertama kita di dalam tahun baru Masehiyah dan di minggu yang pertama. Semoga ini juga akan mengawali amal kebaikan kita masing-masing sebagai bekal kita dalam kehidupan akhirat. Nasabak si tongan-tongan na yem itu perlu pada lay sapa DC kweto pa amala ye wadingin nasabaye lolonga ki riyo rennu oleh di pungalatan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala senang, gembira, nafoji ki sedia ata majapude nagaga susah pada yoloi. Dia nagaga susah rilalanna wanwa kuburu. Dia nagaga susah tak mati ikoi fatoko kiri pada masyar. Dia nagaga susah tak mati di akhirat. Kalau kita sudah mendapatkan kasih sayang cinta dari Allah Subhanahu wa taala,
Maka dulu para sahabat ye simatana lelung ya agar wadi mujama na sabari na wadi lolo ngeriyo na puangi de na faji timalu suleisu mewe siruntuk na bitta aga nakatai ye mirubaw na sapa ye mirunak kutanang aga si wadi mujama isuro na latar na wadi ka na kuriyo puangi. Satu orang pemuda pernah juga menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud yang sama. Suruna Allah taala agaro amala kira-kira ya wadinge ujama malad na fuji pengalatan ayyul a'malu ahabbu ila Allah. Ya waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabali wi sahabae na sabak sariari ega na fapi bali. Termasuk di antaranya maka Nabi ye kumulengi jagai sempajan 5 waktumu masa riwatuna Napurion itu pengalatan. Bahkan teman-teman biku kalau perlu bukan hanya sekedar tepat waktu saja, tapi kita mampu melakukan salat 5 waktu ini di tempat yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Kendro monro tidak lain dan tidak bukan di masjid dengan cara berjamaah pada agar dipapole makokoi. Dan ini mahal nilainya Bapak Ibu. Wadi jajing kafole ripal lawangat tak capai. Merasa senang, merasa gembira, merasa puas, merasa bangga, ye kafole bolana se dia pejabat. Tapi dia lupa bersyukur ketika Allah berikan dia kesempatan, ye kafole bolana pengalatan. Ye kafole bolana Pak Bupati umpama, namo de gaga macarita, namo de gaga tanai macarita to. Boleh kak bolana Bupati, boleh kak rujab. Tapi eko boleh masigi dianggap biasa itu. Eko takut engkau boleh tanai kendro ko boleh biasa natambe mi kasih, boleh kak kasih masigi. Seolah-olah ada perasaan bahwa lebih tinggi nilainya yaitu jokaki bolahana pejabat dibandingkan bolahana penghalatan. Padahal dega ga rumus manrai atau mengena tawe masigi sangadina famasena puangi. Dega ga rumus manrai itu. Yaitu dega ga famasena penghalatala susah sekali orang ke masjid, susah. Walaupun jarak rumahnya itu dekat dari masjid. Namun dia gaga na jaman, namun dia gaga kesibukan na susah. Iko dia gaga famasena fuang. Tapi iko ka famasena pengalatala namun maga sibuk na. Dia sempat-sempatkan waktu itu setiap datang waktu salat sama na tu tarakkairo. Aje na tilo musigi. Bahkan jarak rumahnya yang jauh sekalipun dari masjid tidak akan menjadi penghalang baginya untuk senantiasa ke masjid. Ia kong kau masih nak puang. Makanya torita api ritanda itu. Ia kong kau tamu masih Bapak Ibu. Torita api ritanda ripilih na penghalatali orang pilihan. Dia no dikit makadai. Kalau mau nali masih rumah macam memang bola na boleh masih. Cina rumusna. Maga mega to macawe bolana pole masigi Tapi dia nang kena kajong. Dari masigi. Angka to mabela bolana tapi alena malelang. Dan ini terjadi bukan sekarang saja. Dulu pun sering terjadi dan nampak dalam kehidupan para sahabat.
Iro wattuna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka sahabat iro mobil lah dok bulana boleh masjid na Nabi ta. Tapi ia konarapi waktu sempajang, maka dia termasuk golongan sahabat yang awal-awal datang di masjid. Bahkan tempatnya matan tu iro ke masjid na Nabi ta selalu di sak pertama bagian kanan. Apa itu sahabat bapak ibu ikut tamu masjid na Nabi ta madu perupang iro modele engka sahabat ikut tamu masjid na Nabi ta ma dia na faja ti lecek ro onro nama sempajang lengi onro mas sempajal farallu lengi onro mas sempajal sunnah lengi onro mas sempajal sunnah qabliyah lengi onro mas sempajal sunnah ba'diyah dengan pemikiran maka dia memuari sininna onro biasai onro tatto suju tudang rilala sempajang manca jisak bimana ngimatur suri mundina pungalatala. Jadi kalau sahabat ada lecek modelek nama sempajang angkato sahabat tu telah bikuk kotami masjid na Nabi tama teta onronna sehingga ia ko angka sewa waktu degaga hadire pasti kelihatan ya, termasuk ye sahabat dia Sya'ban namanya kalau saya tidak salah, selalu di sak pertama bagian kanan. Jadi kufure ma pak bire jama Nabi tak gili lo mondri tuli patumpuki pak kita nang kasewa waktu mak bire jama subuh Nabi tak gilingi lo mondri iya ro biasa nonrei sahabatna ya Sya'ban de gagai iri tari Nabi ta makuta Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aina Sya'ban kenro lau Sya'ban magi na pana de gaga monre onronna de gaga sahabat nami misang maka de kenro lau nalai sara Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jokai bolana ero sahabat. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru paham maka ternyata ye sahabatku Sya'ban toma bela pole bolana fole masigiku denen kana pasitina aja Nabi ta mage denen pasitina aja na ri Nabi ta na sabab ye ko waktu sempanjangi alena maleleng awal-awal datang ke masjid tapi ternyata bolana pole ri masjid na Nabi ta dekko bela onro belana telujang na lelengi Nabi ta na peletuk bolana ya sahabat 3 jam bapak ibu coba kare popo lebih kebiasa malalem mabela ye ko telujangi malalem sepakat barangkali kita mengatakan mabela-bela ro jokai ngapakro jarak masjid na Nabi tak boleh ribolani sahabat telujang nalalengi Nabi tak berarti ye ko PP 6 jam hanya untuk mewe sakbir jamaah ke Nabi ta rela berjalan di 6 jam PP latu Nabi ta ribolana binena newe siruntu binena ya Sya'ban aku tanya Nabi ta ina Sya'ban tega joka sahabatku Sya'ban magi na pana de gaga mewe ka sakbir jamaah ke wonna subuh maka dia benena Sya'ban surun Allah Ta'ala itulah lakeku sahabata mate yorona subuh na pitu dega ga jok kama bire jama subuh leisu fam masina teman terlebih ke hadir maka deki kapa maka iya Sya'ban luar biasa fat bira jamaah atau sebab ia mani de ne we syak bira jamaah kana bitta mati tonga man ia mani na de na jokka masjid na nabitta mewe syak bira jamaah kana bitta mati man mega ko sengkang ia mani na tama masjid mati man lo mani sampajang cuma makadami
iro benena Syaban suron Allah Ta'ala engka mimelo waku kodaki iro lakke ku ro Syaban wonna wonni waktu namelo lepu engka tina fakuling deu pahangi deu betui letu makokoi iro ere kade tina fakulinge dena paja tipa kolingi nalisu di pamasena puang maka dia bita aga memang maka dia berbeda Syabah iro tina fakoli benenge mabela mupa benenge mega mupa benenge mabarui naletu makoko dia upahang iro kade aga akatane ro adana lake kuro tipu ade iro ade nalepu teman talabiku canunno nabita ningarangi sediaya laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Oh ternyata menurut Al-Quran yaitu tomelo elepu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan dia kasyaf ya sange kasyaf mampu melihat sesuatu yang tidak nampak dengan mata kepala kasyaf mungkin Allah berikan dia penglihatan mata hati nasininna tomelo elepu rata-rata mapakor modelekna dengan pandangan yang jelas bahkan ya rufakitanna wattunna melo lepuna fokedo wattunna madang napi tu mata lebiku dena wading itu rusi fakita mata ulutta itu mita atau mada dena wading biasa salah engka tau ilolonga tu mata lebiku wattunna madang masusah berjing mau se dia nafaja tarakka di mana makarya matudu-tudu maka dan itu engke turun ye kuwi te lisa masigi na ballona ampena nakullena masih sawattu namate pakita matulu taro de upasitina jai magai marjing wattu namadang mau se padahal tu terlebihku deni paham maka dia rola potong madang age fitangi ruwatu wadi jaji fitangi suruga wadi jaji fitangi ro pamalana dece mabiasena jama riwatu na tu maka ring kadihe apalamu ngkanihe dece ngtajak koy ku suruga nanapi madaye gangkana mause macinaladan ni rasakan itu terlebihku iro napitangi pungalatale ro riwito madang dia norna cocok pak kita mata uluta ya sengi makade mause masesai padahal macinalada itu terlebihku pak ayat lainnya narampi pungalatale makada innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa abshiru bil jannah yaitu tomadangnya itu biasa lagi kiringan malaikat ripung Allah Ta'ala sepi dua ada guru tafsir dua malaikat sepi raga-raga capu campai pakurusumangai maka Allah takhafu wa la tazanu ajak mitau ajak mubata engke suruga tajak koi ibita suruga menyamalada nita dan karena dia nama senak narasakan ngiro asarangan na nyawana na tubuna baka mause melolada ni tamaki rusuru gari fitangi ripuang di sisi yang lain tong terlebih kung engka tau yita madang de gaga kedo-kedo mameko mamanya si mata maka dan itong kay mitay rawatue bello pamatingan ye ko yite jana ampena na poje mangisa tanah fallagatopa
Dito ba nang kanakaju masigi belum pata amatingan na dega ganu anu. Dega ga kedo. Pakitatar. Padahal makanya pengalatana fa basaru kal yauma hadid. Wadi janji tong talabiku yarwatwe fitanyi ranaka. Bahkan yaro malaikat ang kiri pengalatana ro sepi tiwi api kiri kanan atas bawah. Aga lo pakedo na ko api mana macaneri. Si salah si ro pakitata. Maka dah wah mabalo amatingan na pak dega kedo na lepu aga lo pakedo na api mana macaneri. Maka tuan terlebih kung karena mesir pengalatana maka dari nabi ta ya tulah kaimu ibu. Magi na de na paja tipuade maka da benenge mabela mopa. Ifitangi ri pengalatana ya ruwatue apalang akka ajena pole ribolana telujan na lelengi jok kari masigiku mewa kasabir jamakeng. Berapa jauh itu 3 jam perjalanan, berapa langkah kaki. Yene roi pitangi di pengalatala waktu namada tulakemu na dia na paja ti maka da beneng wisangi mapakoi pale na pamalat na namu mabela mo pa na ye ujok keto. Madan ni dia nagagalalan na tumatalabi ko. Makanya yero macawe bola na pule ri masigi de temasasa kaleta iko de tajaga bere jamata. Kanenari tu mabela bola na pule masigi masasa kale. Apalagi ro macawe de na jokka. Maka pina sesekali kumadang ikut tami kuburu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wahai fulan, kalau engkau mampu menjaga salat 5 waktumu tepat waktu apalagi berjamaah di masjid, ia natul mau napo jelada pengalatan. Nasabah yang hanya mampu melakukan ini hanyalah tori pujin na puangi. Napa koloki suka i bapak ibu matika na tawe majerak na tawe risempajanna yare ganade ia ko sibuk-sibuk na ita ko botinge ia ko engka tahu taruntuk ko botinge ibu mau se perasaan na yeroi ko masalawa ni radio apalagi ko bani tawe ko masiji mau se perasaan na magi je nade piga ga boting magi je nade piga ga tajeng mau se pas pajalada ya tu apa ia mau begang itu ya ko boting namo aji biasa tu tak lupa sempajang namo aji koseng kawasan tatek sedini pura mana ni mas sempajang loro tahu de panasal itu dengan nati mapa fi mano tatik telu macawe ni capu loroi angka sini wasi depe iranu aparengarangi de sina parengarang padahal ro kanjak-kanjak na idi siap bireja maketa ro kota runtuk ni ro tatik se di mafifa ni wattu na de na nari nai takedo-kedo parengarangi iga na misang itakalu patongang ikasi de ngaji pura ni garuma sampajan loro apa de patak nang kawita tasale tu dangata tu ya ro makanja anggota pace asan na ye lima peringaran persoalan nang kesini wasi depe pada fada culena de ngaji tojo ketuma parola alah tatik telunin mangira siluma parola nanisa maka dia pun pura masam pajal loro ya sok sekak mo piro badana jok kama parola lah bak loro ya manina rengara setengah na manian nang namun tu asrak macam itu ni laba. Maka tu terlebih kung karena mesir pengalatan ini yang pertama. Yang kedua maka di Nabi ta, kalau engkau masih mendapatkan orang tuamu masih hidup, ibu bapakmu masih ada, kau mampu menyenangkan Allah, menggembirakan Allah melalui mereka berdua. Jadi itu tu amal kami nana puji puangi bapak ibu. Ye ketua mupi ambok tak tu mupi indok tak ye tu surga tak tu mega tu sapa surga saliwak kampus saliwak bola ternyata kepalik surga lalak bola na lupai
Ambok naga indok naga. Menyenangkan mereka sama dengan menyenangkan Allah. Menggembirakan mereka sama dengan menggembirakan Allah. Dan mereka agak joka ki umrah makuli koling. Loki lolongan riona puangi, loki lolongan surugan puangi. Tapi ajak talufai suruga lalak bolata. Ambok tak indok. Magai mereka berdua ini hadirin sekalian adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita manusia ini. Makanya memandang Ka'bah, melihat Ka'bah adalah salah satu keberkahan yang berlipat-lipat. Melihat, memandang Ka'bah mampu menggugurkan dosa. Karena Ka'bah ini adalah sesuatu yang Allah muliakan. Tapi ternyata memandang wajah orang tua jauh lebih mulia dibandingkan melihat dan memandang Ka'bah secara langsung. Iro macinai mendre teman-teman lebih mite Ka'bah langsung. Nah dia gaga fakulena, apakah fisik, apakah finansial, engkatwe rupan atau matuata ko boleh, ye ko tua mopi, itai materu. Namo tatanga mi bawa nasabat tanga rio renu, na cau lebih na itu nareku itanga Ka'bah mak jajan etan. Kebetulan saya pembimbing jamaah di satu travel di Sengkang, di Darmawan. Dia napa aja tu perengerangi ro jamaah. Idi timak kulik-kulingnya mendre umrah. Ajak lalu talufe tomatuata. Wallahi matawafa ki masai ki tetip pusae. Ya surendrengan ngaje, nataru teko. Dega ga angke-angke na nareku ambok ta indok ta yonroi madoraka. Nah de panilolongan ngadam pernah. Dia kagak mulai suka-suka pape di cina mana, Bapak Ibu. Dia kagak mulai suka-suka. Namu maga nyaman na andrena, namu maga kasih mamak na tinrona, iko kerai anak-anak na salimana ngir. Na joka jampangi rosi posangnya na. Iko na cemme anak-anak na pura na fa badaki, anak na pura na fa bajui. Na inapa itemeri anak-anak, dega ga ilolong set di tomatuan melodoangan yoro anak-na. Malam aga sana, aponco sunga. Maka de anak-anak aga hai silolona fa badaki. Silolona ha ucamme silolona pura pacing na temesi ka. Podo sojo ko masiga, dega aga tomatoma pakor. Ye mo megangnya tomatalabiku, itemeni icarepaini ri anak-na. Nelodongan mopi anak-na ma lampe sunga. Mancaji anak fatola la falal. Betul? Tapi kira-kira anak-anak kamu mulai mapakor. Ye ko iteme icareferi tomatuan na maulue. Biasa kata yang kalingan kan anak melodoangan ini nene na iro maulue malampe sunga. Maka dia puat terafodo talamperi sunga na ye nene ku maulue puang. Upujilada sedit tungkai. Ye kong kan anak mapakoro. Dia na mega. Ye mau megangnya tomatalabiku. Ya kona runtuk ni tomatuan na nene na maudue majami lona kone lodoangi mati masiga. Demi nalesu ya tu pandongan. Napa makanya riolo engkase di topan rita melodoan supaya iradui supaya ifamati rikuangi rigo engkana dia pada macoa. Satu ulama besar ini Hasan Basri pernah berkata, puang, tafamate kak puang, tali tarota rialeku rigo engkaku deva umaulu. Makutane anak guru na magi na pakor padongat tau. Na ye idi melo mana ki malampe umuru. Betul? Lo mana ki tuo mitah. Kolino onro egana tau melo mapa corona moto matwa
namo to pensiun melodo mo pi malampe umuruna awi loki man rasa-rasa nene maka de guru ta yaro umuru 60 na tau 70 tahun yaro parallu ipamigan melodoan aja nana lampe umuru pamalampe ni umuru tak kota rapi 70 tahun illo doang menit bawa na capuri decing illo doaki supaya malumu yang mati nget Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut yaro talaku baca ye konna ni pulona tonna fitu puloni tonna umuru tanapa ye mo perupat doangan lampe umuru geso tafan rasa-rasa pota kasi madose matu anak apota gara-gara ini apa ye tu rumusna aku rangi nigi tau malampe umuru na mesti kurang mana itu kurang mana lesu pada anak-anak wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq nigi tau ilamperi umuruna itambengang umuruna ikurangi tu ancajingan nari puange dena kurang matanna tetai dua tapi pakitanna kurang dena kurang daculinna tetai dua dena tadana seddi tapi paring kalinganna kurang parengaranna kurang fakulenna kurang pangeloranna mide kana kurang napi tu tomatoi rata-rata tomat lebih ku tina semua pialena malolo perasaanna ye kong katona ganti paja padek malolo ki wita po ngaji na bote ki atu de gaga tau malampi umuruk na padek malolo de gaga yang ada itu biasa dena sesuai umur na si bawa tapana tapi maka daripada macuai pada malolo de gaga mage akurangi maka dah ninggi gitu malampi umur kurangi itu bahkan kadang-kadang Allah kembalikan dia seperti anak-anak napi tu mega tomata yita tomata lebih kur kedo-kedo na pada nanai kenapa kita anak ini diuji lagi oleh Allah maka he fura kutunolei tomatuamu riolo watumu anana mapaku modeleu makoke tomatuamu si lesu anana iko si mantaji tomatua maga batemu muloi mulai moga pada batemu atungka pada tomatuamu tungka ko mulai mo tungka tomatuamu piare tomatuamu pada lena piara ko begitu rumusnya si tongat-tongan. Makanya rumus menghadapi anak sama dengan rumus menghadapi orang tua. Apa itu sabar? Yeko engka toma tua, dena sabar moloi anakna na solangi anakna. Yeto si ko engka toma tua, engka anak-anak, dena sabar moloi toma tuanna na solangi alena. Yaitu rumusnya itu. Saya ulangi, yeko engka toma tua, dena sabar moloi anakna na solangi anakna. Yeto si kongka anana dena sabara mulai tomatuanna wattunna matua na solangi alena cana tomatuanna na solangi alena magi nang katomatua solangi anakna iko dena sabara mulai anakna na saba itu rekadanna tomate ko anakna makere yeko dena sabara tomata lebih ku pesuni werek kadamaja na tarima puange de gagal lolongan ngibanna anakna innal malaikatu aminu bima takul makanya di teman tuai ye kumoloi ki anana mapakire-kire sabaraki ilo dua ki kupung Allah taala yero bawa faketa ajak lalu kafafau ajak lalu takananna ajak sembarat tapodangnya nata tasolangnya nata anak-anak aga iya anak betah iya anak akutu iya anak maka de mereka amin kemana nih majai na untuk mana matu itu anak ta tapi tomo talabiku idi anak-anak koyolei tomo tuatta wattuna macua sabaratoki apa iko kapapoki kanana naki canale na tasolangi aleta tasolangi napi tu bicara na kurangi maka de pungal taala namo werek kada puah de to na wodingi podangi tu tomo tuai iko macuani ala takul lahuma uffin de to na wodingi gerak-gerak de na wodingi bali-bali sabara maga batina sabara mulai ki waktu tanana makotoro sabara kata mulai jero tomatata neneta irotku nama cuan tuh terlebih kung karena siri pungala taala cuma persoalanna
Isapa wita engka anana mulai jangan kang ngero papada pade mak dafiri ni bawa ngero batena tomatuan na tungke wattu nanana sapa mega tomatuan lebih ku ilolongan eko sing kami galada ilolongan mapakro modele na balu katana na balu kang galu kasi anak magi mo balu galung lo ka kasi pasikola anak anu reta lo male S2 na lo male doktorna ngabaluka galung anak magay mo balu isafimu lo ka pak beni anu reta aro patungkana fa piarane tomotoy ko anak tapi kira-kira tomo terlebih ko engka ga ilolongang anak-anak makupay balukang ni galung tomatuan na mate nasabak melok bangungan ni musalla tomatuan na magi mo balu galungmu lo kak kasih bangungan ni musalla tomatuakku mati mamuare engka masolo apalan dari kuburu pak mati ni kagak ilolongan mapakor ibu ya mau mega na mau manana na baluto na nyemeng makanya tuan terlebih kum karena mesiri pengalatala idi tomatuae tak ada kamar aja iye ko anani pulo na taon na umurut taloyasa fitu pulo ni taon na umurut taloyasa pikiriki ni teman terlebih ko yero akhirat tak pikiriki aja na tamal ada pikiriki rupa di mondrita aja urusan na puangi pura toni tuan na pulo na taon na iraga-ragai pura ni lodoanga pura ni tungka pura ni yaga amega teman-teman lebih ku alena matolo ipan rasa-rasa roko anak na kopona bayangkan yung apan rasa-rasa itu anak dia pernah janji pernah rasa memang lelak tampu betul janji si masuk 2 tahun ngero dega gajah pokoknya alena bawanya namu maga timro namu maga umur 2 tahun bayi masih sekolah sih teman-teman lebih ku siaga puluhan tahun di pas sekolah betul temak sekolah na yero tasangama ni makade selesai ni urusannya teman-teman depa lo si pak beni pak tasangama ni makade kuburan ni pak beni selesai ni urusan tak teman-teman depa magai angka sepona angka si anak na apota igat tungkai ro anak na ro idi si teman-teman nafatung kapusi maka itu terlebih kung karena mesiri pengalatala pada saat posisi semacam itu maka giliran tak tosi teman-teman na iri tomatoi perlu na pikiri gitu anak-anak itu pada saat usia 60 tahun tidak produktif lagi 70 tahun maka disitulah saatnya dibutuhkan anak kembali merawat, memelihara dan menjaga memenuhi kebutuhan orang tuanya maka yang magai furatoni tapi de teman-teman lebih ku na cauki anak-anak idi teman-teman apa caurengnya leta idi rela ki papedi leta gara-gara lena mana ko cana anak apu iya ko aga gamelo miandre makoko idi teman-teman hama sefuang mulai kapan dia pada capun atau mati iya ko untuk melo miandre idi si padua malibine iya ko aga melo mi fake melo mi yaga hama si puang aga mi pole si pastreski ini teman-teman kok kue anak betul anak sekat ni matu kebutuhan ta ini kesian anak anu reta siage sekat ni matu kebutuhan na ro anata na mo apa tak pikir gitu bahkan ipa pedi aleta wadini manre nyama balelopo tulilama bawa na rontok na geso magai taruh nak ma pedi ya boleh amani matematiku maga ni anakku maga ni apoku weh luar biasa to itu kasih sepasangnya teman tapi teman terlebih kong karena mesir pengalatala pada saat kita tahu
perlakuannya orang tua kita dahulu, walaupun mereka tidak pernah bahasakan, tapi secara umum orang tua begitu. Maka sekarang kita posisinya anak dan mereka sudah orang tua kita. Apakah mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal dunia, tidak terputus kesempatan dan peluang kita ini untuk senantiasa berlaku baik kepada mereka. Dan kenapa tu teman-teman lebih? Wallahi, nigi-nigi tomagwa, nigi-nigi anak-anak yang masih mendapatkan orang tuanya masih hidup dan dia tidak mampu menjadikan peluang mereka mendapatkan ridho Allah, pasti dia akan menyesal. Iko magai minimal wattun namatu macinna ni to matalabiku map kadece na deni gaga to matuanna kuni tu monro sesek kalena. Tapi nareko tak bulu ni maka dia menije ya wi tamasigi mati to ngamane kasi to matuaku emelo ni aga. Iko mapakore modele na maka dia menita mainga mati to ngamane to matuatta kiri-kiri yang kasi pasti dak kalena. Pak dia tu gaga maladak na butuka itu tomatuat tak mate nene tak mate bana pasti dekata idi fadi mundrin menurut guru Imam Nawawi. Ya sengi Mario tu tomatuai watunna tuo ibangunga bola. Ya sengi maladak manyama parasana tomatuat tak watunna tuo pura yang linga ngoto pura fendre umrah pura fendre haji. Ternyata tomatuat lebih parioran nunna ya tu tomatuai. Ketika dia sudah dikubur, kemudian dia menerima pahala sedekah dari anaknya yang masih hidup. Jadi malupo pale itu pale ada nuanna sini nawarialata terutama tomatuat tak mati rifas sedekah idi si posengnya anak-anak. Makanya teman-teman lebiku dia napa aja ya operingarangi ru jamaah maka ada koloki masih dekat tae digaga caw itu nariko tomatuat tak mati ini akeng idi lolo ngeto apalan alena lolo ngeto sedikal lolo joka mengolo ko nabi ta isurna Allah taala waktu na mati amboku deka gaga mesuka saliwak kampung engka barampara cede nabi rapung Allah taala loka masih deka lori amboku uni akeng ni atam faahuma apakah ini bermanfaat untuk kami berdua maka nabi tak bala ero idi ipahangi maka dekongka to masih deka naniakan ni untuk tomatena bawa lolongan ngapalan nafas sedekana alena dena na lolongan ipapura ni naniakan. Ternyata dalam agama tidak begitu. Magai yeko agama teman lebihku menurut Nabi ta lolongan mana ke ia dua idi lolongan ngapalan nasabak papedece tarialena yang sudah meninggal dunia alena lolongan to magai fasi dekata ini akan untuk alena. Jadi lolongan mana ya dua. Dan inilah yang sangat menyenangkan dan menggembirakan mereka. Ya sengi Mario watunna tuo pura ya bolangan, pura yang lingat tanah, pura yang lingat galu, pura yang lingat ngoto, pura fendre haji, lebih parioran nunna ya tunarek kongka kasih pasti dekata na tarima. Makanya teman-teman lebih karena mesir pengalatana aja nalep setiap momen-momen yang bisa membuat kita mau berbagi jangan lupakan mereka. Ambota, indota, neneta kasih. Apalagi nareko manana memang yang nyemengi makokwe nak wasele romanana. Kiri-kiringan lalu kasih. Kiri-kiringan lalu. Napi itu mantaji tradisi di ogie. Maka deh yeko yengarangi tomateta yengarangi warialata yengarangi ro ambo indo nene yo birap pagawe sara masuk bacangan pak duangan tradisi tapi si tongat-tongatna syarat dengan amalan sedekah di situ cuma mega midena pahang nasangi maka deh ko aringaran nari tomatena ia konubi pegawai sarana ia ko wattu fawi wattu duriangi na suruh baca fau na suruh baca durian supaya narasa katto kasi ia ro fauna tomatuan na mate patanat-tanan na riolo wattu na tuo dena koro ia ro tomate tak lala kuburu bapak ibu dena butuh andre dena butuh inu dena butuh pakaian aga pale na butuh kafas sedekah
Maka di maga pala nafau na sokko na surok bacangan. Iya ropa we sokko iya panang kana lolongat tomate tak narekota sidekangan ni. Tobi Pak Imang. Pegawai sarata bacangi Pak Duangan. Napa tapandre ro sokko tapandre Pak Ima fau. Namanya mah perasaan na. Apalan nama pandre apalan nama pinung. Iya naro letu di tomate ta. Cenero sokko na bacai. Jadi kalau kita melupo-lupo iro apalang fasidaka tak natarima ini tak aja na soko bawang faamangnya imata na kena penyakit mah dia itu natukan na fasidaka tak maka daman ni pegawai sarata tu di soko mana ulolonga tu di soko mana maka na poji nene ko riolo manre sokko pa ima jo kiringa ngi sokko maka cocok na poji nenemu tapi iya na cangan doktor manre sokko yaitu makanja na rokomoloki patukan ne fasidakata yobi bali bolata doa bersama yang dipimpin oleh pegawai sarata yesum kasing akutana ki aga tu tamacina mana manre ero cocok ya kumacinai eromelo yobi doa bersama untuk warialata mandre nasupalak apalak koran ni makanja soko kaddo imana imacua tapi cerana lo matukan nafasi dak kaye itu letu ko takut nafari kantong atau si pegawai sarak na duit 5.000 rupiah tade topa nomorok na seddi itu itu 5.000 letu di tomate tak leleku buruk tade nomorok na berarti dia mau dinake guna iko tade to ni sandala na pegawai sarak na dia tak kerok dia galet tu tahu terlebih kung karena seri pengalatan sekarang banyak hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan mereka walaupun mereka sudah tidak tiada banyak diantaranya doa iya. Maka inilah sesungguhnya yang menjadi PR kepada saya dan kepada kita sekalian. Apa mesti yoloi mana ye? Pasti tahapan-tahapan ini mesti kita lewati semua Bapak Ibu. Mesti. Ya pematu tu nei rasaka makarwi apa ko boleh an rasa-rasanya. Agak sana Mapa ko balik bati tapan rasa-rasa riolo tomatoy manca ji tomato amni napan rasa-rasa mani anak ta napi tu harus wih apa ko boleh biasa rasa-rasa tomato aku kasih moloi ka anta ji tomato to mani biasa mani napan rasa-rasa anak biasa mani napan rasa-rasa po napa ki pada sadar. Makanya teman terlebih ko ye Abdurrahman apa namanya Hasan Basri berdoa puang tapa mati kari gongkaku aja cua pelajaran ye untuk tomato dia wacangi milo doa malampi umur de tapi pikir-pikir kice de engka pak duangan lebih butuhkan dibanding kalampi umur pak malampi ni je umur itu ikon nani puluhan tahun Muhammad namun nabi tak tu ta cautoni aga perlu ye lo doang irwat tu apa lomo capuri deceng magai maka de gurta madosa ammani anak apoku de ammana nulle piara ka ri umur acuanga ko gara-gara ya ri umur amulu kekku apa iya tuh setengah-tengahna amulu kengnya Bapak Ibu kadang-kadang berhubungan dengan umur rata-rata atau mulu macuah. Betul? Iya. Tapi dena yang mana na tomatuai maulu. Tapahani kira-kira? Rata-rata tau maulu macuah. Tapi dena yang mana na tomatuai maulu. Ena tungka amalan na gurta. Kosengkang. Gurta Ki Haji almarhum Ki Haji Abdul Ghani. Nigi laku-laku bacai male wiri subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim we katallu kufurai subuh we katallu kufurai asra insyaallah dena maulu yatu tawe namoni tuo siaga etana
Amalan gurta Ki Haji Abdul Ghani nigi laku baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa katallu kupure subuh wa katallu kupure asra insyaallah dena maulu yatu tawe namuni tuo siaga etana nasaba angka to tau depa nama cua maulu ni napi umur 40 tau dena nile pasilengan ni tega galunna bali bolana ay maulu iya tu bakai ko kota-kota denu le pasileng makare tega benena tahu ye mele lada maulu jadi lolaki ni pengalatan mamuari dena kana ki amaulukan billahi taufiq wa sa'ada subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.